Forest Department along aron repen vorengang hoi kilong atuma phan amen ing than pon popusi Karbiang Long Autonomous Council CM tuliram ronghang pangdak. All India Congress Committee along member ang hoi barim Karbiang Long Autonomous Council EM Ashok Tiron Kachipalong. Than bang long ki rong pi labang sopir thepen che utang lo. Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi Abirta kemi bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan Amar Jivan adawai ki chupensi nomili phugar tin buni ni da kimilo la so adawai chu che ko ge ni chu klen thi chu dan thi pen ke nona so dawai ki chupen ki common the ki dupensi nili chi thek lo nili chi klo jam ni jok thom la som ta nili long lo same Amar Jivan na dawai ka channel pe la hai ki sota nili akiso ave der lo Clardak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini truck pho 5 Troxy nerke palong humri ignon Kardong binyada Abirta long pen ilisang pe marvelous rong harpi nonar juik tha Abirta ang ton pen Karbiang Long Autonomous Council pen kachapaim phu sai kam thom ke bang bong pen forest sai kam along hanlo aron re pen vorengavar sai ki pike ong la si aron re pen forest sai kam along vorengavar sai kilong atum anaphan than la popusi Karbiang Long Autonomous Council conference hololong pen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pangdak pon Ingnam rai ko masai kamalong pen nang anamuni datuma phan aron re pen vorengavar sai ki pia lo pachot krayamat abainong ki pipeta da jok vorengavar sai kelong alo chot kray atum pen bainong chodenglong nang jipu kachesong pedana jirdinglo lason si KATSSA hamphanga song atum pen ta aphong pherangkya mailong pen ingnam rai ko masai kampen ki pia vorengavar sai alo kachot kray tuma phan abainong pinang ji la pen arona teng pen langsi asai pa choklem long nang jipu kachesong padolo Karbiang Long Autonomous Council aphan aphong pachimide dapi Karbiang Long Autonomous Council pen tarlipsi kedamdang herepo niphai hiniar ni thanbang aboreng ang hoi ki hokalo ki piar ni Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen ingnam rai komasai kamalong aron re pen boreng abar sai kipido lasila aron re pen boreng abar sai kipido anatuma phan lapsi buthot latuma phan aron ateng pen pibon thu pobusi rada phan pangdak pon tanglo ini nilipandak monpo dak kisuman illegal appointment to pick specialist forest department hola tamen tum chingmai goma inquiry committee lo without council approval illegal appointment latan tum prabjin pen amni tum dak pelong na emetha amni lo pelong sita arona tengken dam nangdi illegal appointment aslo without interview without advertisement langsung saya appointment biaran hola tamen leto legal side pe netum advice and mono legal advice and mono prabjin kan harta netum butem ton netum labang legal kan cancel lah or date vacancy requirement vacancy ke doan nan netum ako fresh appointment netum pipo advertisement pigi interview ke lapen kelom tangan tu bipina hala tundong sigi piadun pulang jala bangke netum ngake latung han consideration kan pipo special consideration latung ke claim tangan tu mohon bangke News Report Karbiang Long Live Nomati Mondal Congress Committee hin pen patir piponsi non hejong All India Congress Committee along elected members Karbiang Long Autonomous Council yem barim Ashok Tiron aphan parukhwa Nomati Mondal asa hemalong karchula pen kurwang thu pajerpon Labangso karcho mailong Nomati Mondal Congress maipu dhonti bora lapen Nomati Mondal Youth Congress Committee maipu Rajesti munglapen Mohila Mondal Congress maipi Phudangkram sapi lapen Ledina Sangma anparta Congress klembang phetum chetong donsi karcho mai along RDP de AICC member ke long pe nili nining karong bang ke arong lo hai tani ahok per bang de Karbiang Long arat tum ha both district tu masih dili bisiko dili churu ji ko ini Karbiang Long arat tum especially congress lo narja duthip
pini BJP sarkar dokok pen Karbi Anglong both district West Karbi Anglong pe itola Karbi Anglong district a Congress court ing jiratum do thi bajo ni presini lepina ba ACC member bang ke long lo apen nili methang mata chema thalo je ne methang mata hoitu konani nili da ke claim dam korani ke chok dam dolobon pu halo so joni sinili ke long pasin nili methang mata nini charong lo Hawar ke hat pen har sing rongpi Karbi Anglong live Bogajan hampang apani si ningduk meme Abirta kedam tang there chikloni phai hiniar ni longki rongpi pu lo than bang ajer ding kluipen ki suka cholong loga jok labang sopir thepen COC sangtet choen dam tang lo Bogajan Legislative Assembly angkang hanjang lang so hawar beta loda rong along ki dudun karlitang khorsing rongpi asupo than bang longki rongpi longki master pusyamen chethang thang alang lipinangar ni pen ke so ajok arta troke bra tropor hut labang sopir thepen COC chom choi tang lo Master longki rongpi alang li hanjang lang so longki dam tang phria chiklo ni phai isiar ni ningkan suri isira pharo sir kebra phli kebra troksia ningkan silabang so birthia long hachilo Lapena lang li suri isira pharo sir kebra trok kebra nar keba ningkan si difu golf boys along pen metric mate keba satlang chipa undun lo Ladet pen alang li gola khara long pen pre university course chipa tangdun si nogaw long normal training pidun lo Labang so training cepatang dun pen thanbang chukumar cepalong dun si ke chengsi langhin emi school along lo ke thandun pangcheng lo Alang li rongbong tirang asupi kasang tirang pi pen cepachor si pinso somar bangke thom la pen suarlo somar bangke thom chupat hilo Alang li kereng tik ana hut ke inut ke mesen la pen kaching ki mesen abang phulo la pen kai ki rong roba phan kachirap kacheto dun la pen kangthur pon abang phulo Alang li ke abarim MEC kangjang terang ahupo iglo Alang li asoni nut ke thek serabang phu kache woya jok hanjang lang so hawar kido rong be rong thak lapen adona rabatum anstame aning dupon lo Alang li ke damtang pinangar ni pen harda ke so ke do kogajok Guwahati Narayana Super Speciality Hospital along ke so chelang pon lo Se chilang piga phisita kopai ke lang no jok ke damtang there chiklo ni phai hiniar ni anar lo por phai gre sira minute phoke bapor sangtet chu endam denlo nonalang li abangar pum hanjang lang so betaloda ro ame thanga hemalong biponsi there ni phai clear ni karbiaron bari maron pen me an pipon pobusi alang li sopo akleng eron rong pi pen than pachini pon Bogajan pen ananderang Karbi Anglong live A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki Khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Birta keme hirjir ke toklapen ki hiraning ki hanga tuma phan isi birta keme APLM pacha nang puma thapen Karbi Anglong Tourism Department pen patir piponsi kibangji there cheklo ni phai khri ECR ni ke chengsi aphong hirjir ki hir kache pate jai mek padopon po bangso kache pate long ke haya bang phu bang phi atum kelong ponji anong elake ke chengsi bangke suri thong kep lapen first runner up bangke suring koi second runners up bangke suri kep nali to hirjir ke deng ponjiar ni lake there ni phai isi pen ni phai troxi an lapen ke tok nang je hirjira khepi lake botor kekor tangde nali to hirjir ki hira video che record ra Karbi Anglong Tourism Department official WhatsApp number 9387581012 along lo ignon ang ton pen kachini je phan
93654 92465 lapen 93651 8931 along homrignon Bogajan subdivision angkang lakhain koiraisi Borjan constituency angkang khatkhati longkathara rong along kedo MS SK Enterprise result drop kang sirtang lang factory along kesi atum kahumri dama Abirta longdun alang li dumben ke than pon ke kedam tang ni phli pho phrang malom di pho hi thialong lang ki junjia phan chonamlo sitala so langa bong along men inki theklong lok la so jok lang factory along dam se hempu Firoz Khan aphan kachetong dam je phan bor I sita a he phobang ang thin che pathesi chetong je phan apor ve pusi ninji puda pachini labang so lang factory ke kedam tang pinangar ni lapen kedam tang aningkan malomta result drop lang abong arlo akiter lapen inki kilong patai lo sita radatum lang ding lapen chopu sita kalilisi aning chepat hirong titiputa thanpon peda lama bang ki isi ki jona lang kulote inthir jer lapen clark nangji kang sirtang lang kulote sita non ke lapuson kalisi ke tera lang kilong lo kapita kilang ding abang ke isi manghume melo athei lang ke meme pen munira oga pran hingnudak ti lang mesense pute asona sona keso cholong pen munira pran damnang juita hai lasi lang ke ingthir jer nangji lasi lapuson od lang no sai ke claim atuma phan karbiang long along jakong ke thepi karbiang long autonomous council CM Dr Tuliram Ronghang kopia kang sai PG lapen langana chu arpu ke dotum labang so Abirta ke klanga phida Firoz Khan phan langding poma lapen anparta joy pen Abirta kelong arona lo anta chokle ma vedetta hai puda ki honde padu lasona tuma phan taxation department atum langprong poma puta case e claim bang John Killing lapen ningming ti tum pen pachini pon I'm pu upon bang binong itum chitong long le ni to mani pini pen ni thombak dolo hoka bang I'm pu punch kaching kiji pu la bang so lang patha kalam sama hem pu bang we hem pu amen ke Firoz Khan pu alang li hem lata Dimapur pu sipu system alang li bang we na kaching kiji phan thangta ningje pon pe ni tum kese hoi pe ngela ka ing hap flup nai pu si ningje pon thiplo la pe ing hap vek nangji trading license pe ne dum arju manang le lahai lar juta me nang chithan dek thela tum isi paper lar juta nang than the kumama ma in charge kumama ko pima kar juta la tum nang than dek the lada ka do tum bogajan pen ananterang karbiang long life lakha ke bhawarghat constituency ke parlo hawarghat matikhula new colony ka chelenga tawar ka semarmen pen dampar hini rubbish la pen longli dampar ke thom thogamat pindu data lak thomatangka ingsokle hawarghat matikhula new colony tawar phanpura karbiang autonomous council CM special package pen lak thomatangka panongpon bangso tawar mesen pen ka semar ponje phan hawarghat local MEC Ajit Kumar De a right hand Pintu data phan bangso tawar kasemar atoi pilo bonda bangso tawar kasemar je phan longle ke ermate rabbis dampar humni lapen longle dampar humthom chadama lak thomatangka ke pintu data se in soklet lo pusila dagaba phan pon nili dom bangso tawar ke rongarat si kachiladi lasi nang semar pipami nang ji putani tum phone pen hanlo Sitanili tum alam asam tanar judor de puta khadawa bara tum ninguto তারলক আমি যোগাযোগ কৰিলো তো ভালকে একো নকয় তাৰপিছত আমাৰ এই ৰাস্তাখিনি আমি নিজে বনোৱা ৰাস্তা কিন্তু তো অলপ সাইডে সাইডে অলপ মাটি দি মানে সমান কৰি আৰু ৰাবিছখিনি পেলাই দিছে ৰাবিছ এতিয়ালৈকে দুগাড়ী আহিছে কিন্তু প্ৰায় 1.5 গাড়ী মান মেটেলিং হৈ গ'ল আৰু ৰাস্তাটো আমাৰ বহল হোৱা নাই ওখ হোৱা নাই একো হোৱা নাই ৰাস্তাটো আমাৰ আগফালে 12 ফুটলৈকে আছে সন্মুখতখিনি আৰু আমাৰ কালভাৰটো আমি নিজাবকীয়া দিছে কালভাৰৰ কমজুৰি আছে ততক আমি কৈছিলো যে আমাৰ কালভাৰটো কমজুৰি আপোনালোকে তোমাৰ কালভাৰটো বনাই দিয়ক আৰু ৰাস্তাটো আমাক বহল কৰি দিয়ক আৰু অলপ ভালকে কাম কিনে কৰক বুধবাৰে আবেলি 4টা মান বজাত তেওঁ ফোন কৰিলো দাদা আপুনিতো বহাৰ কথা আছিলে আপুনি 7টা মান বজাত বহিলে হ'বনে কৈছে নাই ৰাস্তাৰ কামটো শেষ হৈ গ'ল বহাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইটো আমাৰ পাৰ্টিভুক্ত কথা আছিলে হেতু কাৰণে আমি যোনটো আছে হেতুৱে আমি কৰি দিলো এতিয়ালৈকে তোমালোকে যি কৰা
Hamar ke hatpen har se rongpi Karbi Anglong live. Tang de pini Adap Abirta bang ke lapan se kang tonik long dumi thak me khardong.